Bah A.L Hek Menteri ke Sorkar Jilla Badipet Yakatnat Veterinary and Animal Husbandry Menda kasngi ka Arpu Pratrik Urisau ulalit ben Plie Bah A.L ka Ginger Processing Unit ya ka balamang na kabenta ka Ïakyrshan Clusters Farmers Producer Multipurpose Cooperative Society ya ka balamang pisah kerpang na ka office jong ka Meghalaya Basin Management Agency. Akani kasngi na kalyang ka Ïakyrshan Clusters Farmers Producer Multipurpose Cooperative Society Kala ru ban rakhe ya kalingku da apply snem jong kani ka society ka bala shakri ya ka shnong Tyrso Riboy district. Hakani ka singi lekmen jong ka Ïakyrshan Clusters Farmers Producer Multipurpose Cooperative Society laidon lang ban sakhi da MLA ka mahati uba Charles Marngar uba MK Kharmudai AGM District Project Manager uba Arston Sordar ka Tyrso Pelun ka kong yo ilut lingdo President jong ka Ïakyrshan Clusters Farmers Producer Multipurpose Cooperative Society lembat kiwe. Habakran hakani kasni kum ukongsan uba A.L Hek kum Menteri Sorkar Jilla ulai ka jingero ban sakhi yakimat rekam ki baki nong yalam ka Ïakyrshan Society kila pendrai na kabenta ka bhaka miat karoi kapar bat ka jingkan tiyo yaki nong rap hakit hain Tyrso bat dailing ba ka jing tray shitom jong ki bakilala ban tay pendap yakani ka processing unit. report ko ay kung yoi lut ibari president yung pi bayu iha igi kang baro baga yoi jing log experience jung i yoi jing trisitom jung i bat ma piru pili belog ikmat jung i ke ambe na mai ibarwel ni tangargot langot ki betray ni ka kam ko pi lang piru pili belog bayu ilang lang dekat banyak tray ben he ben krawi ni ka kam ko ma pi bila tray mentai plashim ya ka ni ka project daga the government subsidy basim daga project daga government grant ki baper ki grant bila yo lingba ji department baper daga ka ICR and CDC nang ta na po ka horticulture makibe digi basin development makumta ter ka kamram ga jungi gede menteri shitong kamdan kanoru ka kam ga banong ka job larang imlong ki menteri shitong ngedei menteri shitong kerang bagani kakam ke jungi ke long bagin poi si kathong bat pimdei do tang pilong kinong traikam pideru kinong aikam aijam. You are not a simple employee, you are also the employer, the job provider. Di aikam aijam ki weide kinong rap ki barap kini ke jaga ke jongpi ki barius patam ke jing sisa ki devan long kinong rap ki barius patam ki de kinong rap ki boong bangam yo kam yo jam supu manta ki bladon ki jing pulero ki ong bangam yo kam yo jam ngam don kam non jam kata ko bakla ke kam gadon gerhai ngani tu ipi iwe ilong kemi basa marjan hangte mulai la ong i kong kat no pidi sentiu hakashi singi ko portal yong ba Charles silak siteng kabaduna Wei usla sentiu, sepuluh ka. Tawag kong nang no piyo sentiu. Mana bersupply sentiu ipi ong ngasusi. Bau sentiu ngahab ban order na Bangalore ban kit aki aeroplane. Kat kene ka temri boy ke basiso. Ka bau belay ulo kerku gerpang yangi. Belay nang hapit sentiu na Bangalore. Kata kedigi jengkali. Kaya mau kuah abanong kelong bang, kum kinong rap. Kabadon kam yang i kelong bangin hapan tahu kilanti. Rap si rap iu tujun tung ucu. Kasorkar ka ayingi bonchat kijing hikai.
Kumala keren menesak mak. Pidan jani ke cooperative society kujung pi. Kumusing menta. Ngalak keren ha assembly. Abade usensar ngalak keren. Arsin ngalak keren ha assembly. Baka sorkar katiban donno lakum noru. Skill industries. We should have skill industries for broomstick. Sila in my constituency. The constituency ke ba penmi bon bahagi sensar lande sunyam. Suro ba ongi. Naga sikilo sensar, pitan yu sensar, pila aban penmi ado lai southly sensar nyadi. Sweeping broomstick. From 1 kg of broomstick, we can make 4 sweeping broomstick. Tada pidi saya saupu dungka, sikilo menta kado saupu san lise. Lada pisna sensar pada, pila di sispa senpo aspa. Kabisa kalami bon. Ini kita kalat kamai ke bangidan. Tinteng kum kinong rap ni ong ite babit ite badok mbay ya. Wa Charles Marngar ladam day badon kimi ki panong rap unum long emade.